Man kunne se pikken på helvede. Nu kan man jo se pikken. Ej, jeg hedder til en gravmand, og det er det mit skudtjek. Jeg har Glow the Eyes. Og så har jeg Red Bar i sort. Så har jeg Pro Jump Clamp. FSC Impact. Fra mit Venton. Så har jeg Apex Zero Fork i sort. Og nogle Proto med reds. Så har jeg Addict JD. Jeg ved ikke, om man kan se det. Det er meget ridset. Så har jeg Addict for, eller bremse. Og så har jeg endnu et Proto i blåt. Med nogle virkelig gode kugler. Her er nogle clips. Efter jeg teaser. Word up, man. You know what I'm saying? So I be telling these niggas, man, shit in the game, man. Shit Tell them, real, man. kid. Let them Word niggas up. know, man. You know what I'm saying? Shit's definitely real, boy. Yeah, trying to get this loot anyway. Hey yo, Queens get the money, long time no cash. I'm caught up in the hustle where the guns go blast. The fool retaliated, so I had to think fast. Pull out my heat first, see, pull out a seat last.